Ebi bigambirwa bahereza ba mukama abarumu Archbishop Lambert Biinomugisha w'Itorero rya Mbarara, Bishop Dominic Eibu owa Kotido Diocese mu Karamoja na Bishop Servelus Jumba owa Masaka Diocese ababire bembire kitambo cya misa yo kusima kwa Brother Borekwa omuri kikunyuka Shenshero Mitoma. Ivyo buri umwe nayetwa okutura amagara g'evanjiri g'ebihaburo by'evanjiri oburukwera kuba mwesi gwa mugenzi wawe mukazi kuba mwesi gwa mushisha kuba mwesi gwa mukazi we tunyweza okukkiriza ekirabo kya brother kyeyafuna mulaba Katonda bw'akola the parents nga tebannabatizibwa ye n'akola ki andi n'agenda mu maaso n'afuuka omunyadini ate n'agenda mu maaso n'anywera emyaka ameka kyekitulese tumwebaze. Brother Melchiades Borekwa nagamba kuba yagira mu bunyadini mu mwaka gwa 2022 ija kutera ekiragano cyo kubanza mu mwaka gwa 2024 ahansi y'ekigombe cy'abanyakaroro brothers kandi asimira ruhango kureba ngo utakatera gansobo ku rwobwe. I think when they say a miracle, can you understand it? That Jesus changed water into wine. Those who are there, do they understand it? And he is tested. We have tested, my Lord. My Lord, we have tested. Somesa wa katekizimu emichwe n'emitwarize y'edini kandi cya kabiri nuswenkuru w'abana wa compound n'abahingire emboga abarondera fruits kandi abaganirire byakare ibyo nakakwate n'edini. Umukoro gwishyurwaho bamubembezi ba government kandi kikuru munonga nani kumwe bembezi n'icuma corruption ni gukora kuri akubegenzire yakana no mu maramizo yakana mu meruka yazo mu projects za government corruption yagendera kimwe yaza no mu maka corruption yazo mu bana corruption yatubire nite turi abanyadini bonka ubunyadino we akabuturo muringo okukurengaho naho cyo tutabarusya imyaka 50 eyo amara umagara g'ubunyadini. Umukoro gwiro makagumugenzi kijuguta no mukazi we abazire ba Brother Melchiades Borekwa omucyaro cya misyo muri kikunyuka Shenshero Mitoma aho guhendire no kwirukangira abantu bo muri Karamoja habukiza ubucenje ari kitwireho gasha kwa Ben Muhozi.